Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Өзінің географиясын кеңейтті. Көптен түгілгіне Мар қазағында 4 шәһәрдә Буа, Әлмәт, Орша һәм Йоршылда татар заман лигалары үтте. Бик күп яңа командалар, бик күп кенә кеше беренче тапкыр сәхнәдә үзләренең адымнарын ясады. Кайберләре хәзер минем артымда сәхнәдә беренче тапкыр, икенче тапкыр торалар инде. Шуңа күрә әйдәгез тапкыр командаларга көчлерәк алкышлар бирик, алар бераз каушап шул сүз белән күп артына китә. Дуслар, без татар көенен башлап җибәрәбез. Китте. Хәмидә тәгәрәтәгән баштан татар лигасының җиңүчеләренең оештыручылары турында әйтергә кирәк. Дуслар, Хәмидә әлбәттә алкышлыйбыз аларны. Безнең оештыручыларыбыз Татарстан Республикасы Яшьләр һәм спорт министрлыгы. Шулай ук Татарстан Республикасы шаяннар һәм докторлар клубы. Татар продакшн иҗат берләшмәсе. Һәм әлбәттә бөтен дөнья яшьләр форумы. Тәбрис. Bu evde ekran olmasın, süreçlerine değiştirmiyor. Dostlar, Allah'a zor rahmet ede elbette bu yıl için, Hümmet Tatar Ligası için. Minimşe komandalar bilen tanışıp o'tirga kerak, uyushtiruvchilar bilan tanıştık, әйдәгез komandalar bilan tanışıp ketdik. Birinchi bo'lib bizning Timirasov Baydulla o'g'li Vitaliy ismidagi Qozon Innovatsiyalar universitetidan Orish Moyko'yan komandasi. Kelesi komanda qurmoq yiroq tugul elbette u shahar o'rnashgan Qozondan. Hamma lekin ular qurmoqlar shunga ko'ra Qorshog'imiz Buva shaharidan Shukriya komandasi. Qurmoqlar bilan tanishuvda davom etamiz. Kelesi komanda shulay qurmoqlar Elmat shaharidan, Elmat davlat munitsipal xizmat institutidan Adam Xikoyan komandasi. Filologiya һәм мәдәният багланышлар институтынан Татар TV. Узган елның чемпионлары Жюри әгъзалары күрсәтсәгез
ortam da ko'rinadi. Yaraydi. Shulay shunday Iroqdan kelgan gunomlar Moskva shaharidan Понаехали ko'rinadi. Kelasi komanda Orshadan bormi bizning? Orshadan kelgan do'stlar, qarshi olamiz Qozon orta ko'yin komandasi. Ham Qozon Federal Agrar Universiteti Akamat ko'yin komandasi. Shunday do'stlar, komandalar bilan tanishib o'tdik. Hozir endi qolgan bir komanda bilan juri a'zolari bilan tanishib o'tdik. Bugun jurida Totar ligasining amiri, bizning simvolimiz Farida Yoqubqizi Dashtag'anova. Qarshilamiz MK. Eshik borib jetdi MK. Alloh rahmat. Avtor, boshqaruvchi Ilnaz Safiullin. Sen qarashib o'tirma, shunga hozir sendan belegagina ma'lumot do'stlar, bugungi o'yinda sotib olingan biletlar bilan Totar Party va Kish bilan 50% to'shlama bilan kirgan. Durust bilasiz. Agarda siz student ekansiz, 9dan 11ga qadar 1 soat kiruv bushlay. Hamda albatta butun sahnada turgan kruishiklarga shulay kiruv bushlay do'stlar, boribizda Kish bilan Totar Partyga. Ayvaz, G'ofuy bilamda durust yozilgan ekan, yo'q ekan. Mana bo'lay deb yozilgan. Totar radiosining tub redaktori, bosh redaktori durust. Bosh redaktori Ayvaz Sadirov. Birinchi Totar blogeri, Totar Malay, Rinat Galiahmetov. Butun dunyo Totar yoshlari forumi raisi Tabriz Yamullin. Tonalgan rap boshqaruvchi. Yo'q, sin. Tonalgan rap boshqaruvchi Shakur. Hamida Totar ko'ylagisining yetakchisi, Totar Production ijod birlashmasining general direktori ham juri raisi Ramil Agdiyev. Shunday deb do'stlar borasi bilan tanishdik. Hozir endi menimcha zal bilan tanishishga kerak. Zal, siz bundami? Siz bunda. Ya'ni do'stlar, menimcha tog'in bir traditsion so'zlar aytishga kerak. Komandalar ularni kutdi. Hamida bek javob berishga tegish. Komandalar, biz buldiramiz. Alkışlar olsun do'stlar, komandalardan albatta ular hazırlangan vaqtda men daragina ma'lumotlar o'qib do'stlar, birinchidan aytishga kerak, bugun bizning komandalar 3 baygida yoshlar. Albatta endi traditsiya bo'yicha birinchi baygi salomlar baygisi, приветствиями, ikkinchi bizning baygimiz rasmiylik. Rasmiylik deganda do'stlar, hali tomoshachilar shunday so'rov prozba do'stlar. Bizning rasmiylik zal bilan o'tdi. Shunga ko'ra siz hozirlagi so'rovlaringizni, demak, rasmiylik deganda men ostadishim, siz bilan bunda yaqinroq kelasiz, hamda qiziqli so'rovlar berasiz, komandalar sizga qiziqli javob qaytaradi. Shunga ko'ra men boshqa aytayim, hozirlandingiz rasmiylikga. Shulay so'nggi 3-chi baygi bizning muzikal nomer deb ataladi. Albatta bizning komandalar jurlab, biyib, kuydirib, shivish yasalar deb umidlanamiz. Yana menimcha boshlardan bo'ladi do'stlar, aytamiz birinchi komandani olqishlar bilan qarshi olamiz, chunki konsertni boshlagan Gulov. Aytamiz do'stlar, olqishlar ostidan qarshi olamiz. Orishmoya. You're a
sizge laf gelmedi. Men bunda. O'zing sen jirni olmay toza bo'lgan teshlayapmi? Tak, siz bunda tovushlansiz deb eshitdim men, aybi. Siz hozir bunda tovushlansangiz, men sizni butunligingizni o'ramab chiqarib yuborashadi. Nokta. Simine oran bilen okuduğuna şimdi buna. Min üstüm oranda. Badiyas mina böyle bitti. Lif kurtardı mine, lif düşürdü mine. Lif kurtardı mine, lif düşürdü mine. Lif kurtardı mine, lif düşürdü mine. Yani dostlar, aytamiz. Orishmay qo'ygan komansa boshlaymiz. Allah! Ayda güzel qarab ketik, patiyizda bo'lgan hal. Mana to'g'ri isib qo'ydingmi, men ham bir aybat so'zda ayta olmayman. O'rdaklarning fizkultura darsi. İki. Hazır, kışırlar sıman. Eshik so'rdi. Biz inishishtirgan chaqda jurlarni dinlar va yaratamiz. Ayda güzel qarab ketik. Ani diriz jurni soylamadi. Gilsin, Anne, ne buldu senin bular? Ulan, meni etiğini esga tushirdi. O bir kurşun bulmanda oturan iyisin nerse indi. Anda erim o'tirar, men etiğini esga tushirdi. Qozondagi Tulay turakda bo'lgan hal. İsem kızı fiyat var, min kılmazlar. Tak to'xta. Sen kirmaysan. Ben bir başına aşağı basın. Voy, dinlasan narsa men aslida o'tirmayligida, men sen aytib kirmaysan. Ben kimden konuşuyorum? O kızı fiyat var. Baka bora, mana hakir. Rahmet. Ayda güzel qarab ketik. Fizruq muzika o'qituvchisini ko'z soldi. Min özümde ya. Kız aldığınızda getiriniz. Yiğitin armiyadan bilgen kız bana sürpriz yasarlar ataşkan. Матырым, bu сиңа. Albert motoru, kamera qilib turib qo'yadi. Xuddi narsa aytasi kelaydi. Mana sen aytamisan sizlarni. Min? Yo'q, sen. amin. Ayya, amin. Orishmay qo'ygan komansa, rahmat do'stlar. Татарстан Республикасының яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгына даими ярдәм өчен рәхмәтен белдерә. Алкышлы дуслар, зур рәхмәт. Бикчә башлаган концертыбызны партнерлар турында инде әлбәттә укып китәм. Безнең генераль партнерыбыз Хәзинә Тур. Сез ял итә беләсезме?
Шәп, хәзинә турға мөрәҗәгать итегез. Татарстанда, Башкортстанда, Россия ва дөнья киңлегендә хәзинә тур сезнең белән булыр. Хәзинәтур.рф сайтында барлык мәгълүмат дуслар. Бүгенге югары лиганың ярым финалын карарга онытмагыз. Нәкъ бер айдан соң ВКонтакте ширкәтләрендә булачак бу видео. Шулай ук 10 һәм 11 апрельдә Республика Лигасының ничек була называется? Ширик этапна 4-е. 8-дән 1. Менә шулай икән. 10 һәм 11 апрельдә Республика Лигасының 8-дән 1 узачак. Бөтенегезне дә уеннарга чакырабыз. 11 апрель көндә безнең команда катнашачак. Дуслар, Татар Лигасының җыелма командасы дип атала ул. Шулай ук Татар Лигасының җыелма командасы ширик финалга үтте. Беренче лигада күптән түгел Казанда үткән уенда. Әйдәгез аларга көчле алкышлар бирик дуслар. Молодцы, әфәндим. Беренче лига. Дәвам итәбез, киләсе команданы алкышлар белән шулай каршы алабыз. Буа шәһәре Чүпрәк командасы. Сәлам Акбас! Сәлам дуслар! Сезнең алдыгызда Чүпрәк командасы. Biz bugün yigashamiz, chunki biz Nig'oyda. Qarshi olamiz. Rais Adriya. Öyle sizin bu? Tanıdık. Siz просто bir yaş görünəsiniz. Rayla bey, bütün xalqni bir şey turgan bir so'rov. Tovushungiz bilan narsa bo'ldi. Siz oshxonada da tovushingiz bitdimi? Rayla bey, siz bizga buluşursizmi məllə? Gittik! Göz aldığınız vakitleriniz, beraber güreşleşiye kelgan. İsənmisiz? Qulağınızı veriniz. Sizning irgiz sizga qanot etar. Ben sho'kinshib, o'lganini bir gap omdada deb yotmay. Göz aldığınız vakitleriniz, bir kız evisine qonaqqa qaytgan. Zaman çəkəm yaxşı baseyn tizdiler. Qarab getdik, şundan qurulur. Baseyni şəp! Şəp. Suğun ayıb! Xala, ata qonaq proverka bilan keling. Sen bunda su yo'qmaydi! Sen yeziga shu narsa so'rab topirmiz. Keling. Mana, Samad Ramilovich, bu bizni javob baseyn to'lgan tizadagi. Suvi qo'yasan. Bu bizim boğa suvi. U shu qadar shista. U bor, просто ko'rinmaydi. Samad Ramilovich, siz bizga 1 million bermaysizmi ekan? Bizga javob fitness bu boshqa kerak edi. Yarat. Agas.
Sonunda yok değil. O var, Rasul görünmeyin. Sizden aldığınızda şöbrek ve tamatsız şey hoşa sorayım. Sizden aldığınızda şöbrek ve tamatsız şey hoşa sorayım. Şaban, kimin telefonu ailesi akşam salı? Nasıl tugel? Merak ettim mi? Öyle tutak seni de. Ne Sen zaman? de şu kart bitiremeyiz. Yara bitirelim. Ne olsa şöyle? Ne olsa okuyun. Ne olsa salsın şuraya oturgan iş değil. Hala mısın Nesli? Nesli senisin? Bu sefer attık bir kavayını bitirgenim. Bitmene, ben sizge kavayını bitirdim. Şöbrek ve tamatsız. Rahmet. Geç, güveyşikler ederiz doktorlar olmuşlar. Azat Kasımoğlu'na Medeniyen Bölümü Yetekçisi Beykulü Müderris İdris Oğlu'na Medeni Yüzek Yetekçisi Veli İbrahim Cekfaroğlu'na Yol Yüzek Yetekçisi Talipov İlnar Ramazan Oğlu'na rəhbətlərini bildirir. Alkışlarınızla zor rəhbətlərlə devam ederiz. Gelesi komanda Moskva şehrinden Поехали! Qozonlar, Moskvadan sizga qaylar salom. Do'stlar, biz endi Moskvadan kelgach, qo'shiq bilan kelmadik. Mana bunday tabrik ushtalash bilan keldik. Ushtalash bilan kelganda siz bir ko'p shunga ko'ra har biringizga yashab kelishadi. Do'stlar, mana bunday fizik chiqim bor. Kimning o'rindig'ida skotch bilan yopishtirilgan, shu shishlikda to'rt bor. Qarang, kimda? Izlaymiz. Kimda do'stlar? Oğlum aslında rəhbətlik qılan, kimdə? O'rinizda ko'taring do'stlar. Kimdə? Şol kerak oldu. Ağız. Ana birinden yok. Bunda şayarlık do'stlar. Yok o do'stlar. Do'stlar. Endi bizning komandamizning ismi o'zgarmadi. Biz Поехали! Утренникта bo'lgan hal. Balalar, kecha men sizga kechkidan jir o'rganib o'shqaning. Eyda Noy, boshla! Yapraklar, 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 yapraklar. Sinirle jirni etingler yürü. Ege, Etingler silende yaramı var oturup durma. opa, bir tane en iyi bilen kupletinde İran'dır. En iyi bilen, eyda kupletin cırla. Yavanlar. Kızga kompliment yasay bilmey turgan yigit. Elvira, senin şunday demire kuzlerin, senin kulakların var, onlar ikev, senin ayakların, kurşanın, ormandaki iki kayığını aşağılan. Mana bu senin mağneli motor gözlerine tam bir kaçımsan yarayım ha. Barımızda indi bilesiz, İlnaz bizning Tatar estradasının şef jırşısı, yaptı yıldızı, romantik, barlık kızlarının hıyalı. Bu haftali bilinmegende. Ayda güzel, biz indi öz komandamız bilen
İlnaz bizga qarshi kelmadi. Sahnaga chiqib sizga bo'lak yasarga. Qarshi olamiz. İlnaz Garipov! Fotoğraf dışı geldi. Biz ne madrid tutuyoruz ya, пожалуйста. Big popüler olurlar, Big Chef de kıvırlar bir şey yarayım. Otur. Takip ediniz. İlnaz Garipovni gayi xizmatkorlari topamiz. Dek. Garipov. İlnaz. Garipov. İlnaz Garipov. O'zi. Jo'sha. Motorchilik turgan. Endi sherbat bora endi ya. Gittim bitti gitti. Şimdi aşağıda. Земляк. Мне надо автограф какой, пожалуйста. Какой? Протоколда. Подписiniz var, 5000 штраф. İlnaz Garipov! Bizim yendik Moskov'dan Kuştepe ştabırda kalmışlar. İlnaz Garipov! İlnaz, sen de bunu adam şurasın rakibini topla ya. İlnaz Garipov! Qani do'stlar, Moskvaga quvvatdan kelsangiz, Black Star Burger'ga borga o'ylasangiz, o'zingiz bilan ish pushmon olasiz. Şiratda basıp duranda по-любому boşlaysanız kelacak. Moskva, qanday harakat Alkışlar dostlar, suratlar olarak kelgani uchun Moskva, понаехали! Молодцы! Aytib kerak do'stlar, bugungi o'yin turli translyatsiyada hozir bora Totar Inform portalida, shunga ko'ra agarda sizning do'stlaringiz kela olmagan ekan, yozig'iz tezgina borasinlar. Totar Inform portalida turli translyatsiya bora bugungi o'yinda. Tag'in bir necha ma'lumot do'stlar, 20-aprel kuni kechki soat 4da Bauman o'ramida men totarsha сөйләшкән harakati bo'lashak. Keligiz totarlar, aydagiz birgalashib bayram edik Bauman o'ramida. Shulay partnyorlar turida aytasi keladi do'stlar. Bizning partnyorimiz dunyoning eng zo'r akvaparklarining birisi Riviera. Ko'p turli ko'ngil ochuvchilarni taqdim etadi. 50 attraksion, ekstrem tog'lar, keng spa zona, akvapark, surfing uchun unikal joylanma ham diving maktabi. Rivierada lazzat dengizini Shulay bizning partnyorimiz Qozon shahrining tarixiy o'zagida eng o'ng'ayli shopping o'rni. Oldingi brendlar, aksiyalar, bolalar ham ular uchun ko'ngil ochuvchi choralari sizni Peterburgskaya o'rami 1-yurt adresi bo'yicha Koltsoda uchrashuvimiz. Demak, endi bu Koltso savdo o'zagi turida bo'ldi. Olqishlar bering do'stlar. Partnyorlarimizga zo'r rahmat. Biz davom etamiz. To'xtatmaymiz olqishlarni, chunki kelasi komandani olqishlar bilan qarshi olishlar kerak. Qozon Federal Agrar Universitetining Akamat qo'yin komandasi. Qarshi olamiz. Çünkü sizin başımızda Konser Devlet Akademisi'nin Egemen Koyan komandası. Şu şurlayın da yarım final. Foyi, neresi son yarım final? Yarım final mı ne? Kardeş, senin aklın sana.
Dur yana. Ana Şamil'e gittim. Buna Şamil'in sevgili kızına kinoya vardım. Ondan sonra da kafeye vardım. Bu doğama olmadı. Şimdi. Yana kamera koştu yaşarsın. Buna Deniz. Sen gitti zakaza gittin değil mi? Azim ana yoksana getirdiler. Öldük şimdi. Kardeşim şimdi. Egemen bu egemenle sefer başladı. Şahırında şahla. Egemenler gitti. Do'stlar, ko'z oldingizga keltirgan munchalar bo'lgan hal. Hozir endi davom etamiz. Romantik par. Oy motorim. Yoz endi muhabbat. Bitta seshatdan jo'ratam. Esinglar shu deb baxtda. Oyoq ostidan suv qaytishdi. O'zingga borib o'ynatam. Мужик, ты снова нашел тебя, я там понял, половина и тулосу. Романтик. Shahar malaya birinchi taqdir tigiz tugilgan jina. Ulan kıyılara oturma aşağıda turist tutuyoruz haydi. Oiladagi big kuriyoz hal. Hadi hadi. Bu benim Rafizim, o bizning bilan Rashka. Nerede? Rafiz! Rafiz taşıdı. Ya Rafiz'den doktora kalkıyorsun. İyi şunu. Ya zaman onunla bir işte gibi. Bana da Zeynep Dostlar endi kutubi o'zingni shaxsan aytma ki vaqt o'tdi. Hamda vaqt o'tkazish uchun narsalarga azir turib. Я рад, что ты проиграл. Başkanım mı? Ama Ulan kutu vatanı, iki sene kutu işleme tasarımı da o göre itti bu. Final bitdi bizda. Oyda boshqa aytdi u vaqtda bizda sheshu. Bizning rektorimiz aytdi, agarda finalda o'tmishib qo'ysangiz, biz sizga bugun kesham dedi. Akabat va komandasi. Menimcha bunday olqishlardan so'ng rektor sheshmas yigitlarni.
Әгәмәт көйін командасы өз рәхмәтләре Хөсәйнов Раил Камил улына, якын дустыбыз Деканат вәкиле Гөлнара апага бер уенны да калдырмыйча безгә җан атарга йөргәннәре өчен белдерә. Һәм Мустафин Әнәс Әмин улына командага һәр вакыт материал ярдәм күрсәткәне өчен рәхмәтли. Тагын безгә ышанып, аманда сездә алкышлар. Тагын дуслар, безгә ышанып, хөрмәт итеп уенны карарга килгән Галиев Роберт Тимерхан улы һәм инде командага илһам китергән өчен Мухаммадиев Рузаль Мансур улына зур рәхмәт. Һәм иң зур рәхмәтләрен җанатарларга белдерә дуслар. Алкышлар. Devam edemiz, kilesi bizden komanda şulay Kunat, Elmet şehrinden, Elmet Devlet Municipal Hizmet İnstitüsü, Edim Hikmet komandası. Barışılağız! Hayırlı kişi Bazan, sizin başınızda Edim Hikmet komandası. Elbet şun dedik ki, biz hatta şehir gününde başka şehirge varıp bayram ederiz. Elbet şun deyip o şehir, anda hatta komşularda yok. Allah'ın için bizde Sey şehri var. Finalda şengilişin bizim bırakta sokma bir var mı? Var mı ya Çura? Что где когда он порушился Чирлеу? Kızlar, ben neden bunu yemedim kuşnedirge yoramay? Kızlar siz sizdiniz mi jüri arasında temir siraj tünüf yok. Koya mı keno? Ortak söz edip taşlanan şey başlarına gerek. Sizden karşıda Edim Hikmet komandası. Biz başlayalım. Миңа загранпаспорт кирәкми, чөнки мине барыбер сумкада йөртәләр. Олы дискотекасында булган хәл. Мине шикылдап дип үртиләр, ә мин әле аларны әтиәне китергән булам. Күз алдыгызга китерегез, Иванушки International төркемендә татар булса. Снегири герой погляди. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Мин елый башлагач, бөтенесе минем янда тышканнар балалый дип уйлый башлыйлар. Заманча челлендж авылга да килеп җитте. Сырту искергән челлендж бит инде. Менә янаша. Безне хәзер бер көн табалай. Күз алдыгызга китерегез. Татарча Свинка Пеппа мультигы. Исәнмесез, минем исем Дескире Берет. Ә бу әни Сарык, ә бу әни Тәкән. Сәлем. О, әни китте. Кызым, менә сиңа бияләй, менә сиңа жинаски, ә сиңа шапка. Әби, ә бабай кая? Кышта салкын, килеп тормады. Әни, ә без бүген тышка чыгабызмы? Юк, кызым, чыкмыйбыз. Нигә? Чөнки бу Корбан бәйрәме. Без бүген өйдә Свинка Пеппа мультигын карыйбыз. Чит кенә мине һәр вакыт шашлыкка алалар, чөнки мин сөйләшә башлагач, ширкиләр куркып качалар.
Bütün kişiler Rus kinematografiyasını süger. Sizin el Tatar kinolarını kurganınız yok. İhtibar. Birinci dünyada Tatar festival. Vakıйга bulgan urun, Allah'ını kancır, çirmişe. Nihayet men o'rinni topdim. Undan nindidir sosi eskile. Elvin Graves'ning she'rlarini 5 minut ilib quvvatlagan ele. Kulmadi benim ijodimdan. Elvin, sen bundamiding? Ishlatgan o seni? U menga dunyodagi eng qo'rqinch tovushlarni tinglattirdi. Sen bit o'zingning she'rlaringni yomon tinglamaysan. Kulmadi meni. Sening bitingga narsa bo'lgan, ishlatgan o seni? Nasıl işletmedi? Tug'ama beri shunday yo'q. Sen bundan tezroq Eyde eyde sandıgaş. O da sen dilerimde. Sen de anlayamazsın benim yaşlarımda. Ciddi vuruşma. Bu benim şirim tuge. Dürüst, senin bir cümle şırların yok ya benim. Bu film Elvin Grey biyografiyasına negizlenip çıkıldı. Bitti. Oxirida narsa aytasiniz kelar? Albatta, borodek eng boy kishilargina yashaydi. Albatta, borodek boy kishilargina yashaydi. Albatta, shu o'rta shaharlik kishilar yashaydi. Yara, ifitning bayasiga tushib o'tgancha bitirgan. Sizning bilan Adam Hikoman komandasi bo'ldi. Albatta, zo'r muhabbat bilan. Adam Hikoman komandasi Akmet davlat munisipal xizmat inspektori Salatov Ilyas Rahimjonovni Tatariston Respublikasi Almat munisipal rayoni bolalar ham yoshlar bilan ishlov idorasi boshlig'i Fifelova Valentina Nikolay qizini, Nasirova Aysulu Gumar qizini ham Tatar ligasi redaktorlarini rahmatlarini bildiradi. Do'stlar, o'qishdi huzur rahmat Allohga. Partnerlar turida gittim Abov, shun tatarlar uchun Abov yoshlar brend kiyimi. Abov brend dizaynerlari milliy tatar urf-odatlarini zamoncha yoshlar kiyimi bilan birlashtiradi. Abov o'zimizniki yoshlar. Bunda kiyimchilar ton qolgan, chunki brend made in Tatariston. Aytamiz, olqishlarni Abov. Shulay bizning partnerimiz Выбирай. Qozonda qo'yda yo'l itirgan, ishi ko'ngilli vaqt o'tkazirgan. Biz bilamiz. Выбирай jurnalida Qozonning ko'ngil oshu o'rinlari ham onun madaniy turmushi turida ma'lumot to'plangan. Bordik yoqti mezgillar ham kerakli saytlar Выбирай. Olqishlar do'stlar, zo'r rahmat. Davom etamiz kelasi komanda Salamlar belgisi Orsha shaharidan Qozon orti qarshilamiz. Siz bir nerse şırlarınızda anlamışsınız sözünüz. Limer yesin. Mene kim kuzunun nerse turunda şırlarını anlamayın. Bugün yarım final. Bizge finalga o'targa kerak. İlyas'ın nega shunday intonatsiya bilan siylashasiz? Nisha bularni bilan shu o'ynaysizlar sizlar. Stop. Nega siz deb bildirasiz? Sizlarning. Tanish bo'lamiz. Bizning komandada xotin qiz bor. Kamila. Kamila, men seni bir ko'rgan oshiq bo'ldim. Shunga sizga bir bo'lagim bor. Bog'da qaysi qo'lda? U qo'ldaydi. Sen belgilangan. Bu yerda so'rgan qoldim edi. Sizlar. Sizlar bir şey Mana Kamila her vaqt hazır. Rahmat. Şok bak ya bana, şuna sarışın ya.
bilen, barbeküda sirkin bilen. Xotin qizga mana bunday jir-jirlov kelishmi? Sattor yillar yashimga kelishar. İlyas, mümkünme ben şarlıyım. Yo'q, shundoq turma. Alaysa 500 so'm ajratni qaytar. Shunday bo'lsa, Zulfat, yig'laning. Qarshi olamiz. 500 so'm o'xshadi. 0.1 stavka bilan ajratga berib turishi Insof Abdug'aliyev. Senlar so'zini endi. Do'pirasiz almina bitadi. Kazda yolda öşler gelirim, dayanlar o işin kulak üzümsüz. İkul şarkıları kızlarına, abay abay, savat abay, savat abay. Diyeceğim savat tatlı dedim şarkıcılar. Bak bunu tatar mısınlar? Bunu hadi burada yanındayım. Nersi seni? Zulfat, sonda ümit sendagina. Mende ümit yok. Emine Tatar şırında ümit var. Kıstıklarımızı sarayına, başı demekleri takım. İşte bir savaşın işit geç, arada başını bıraştım. Saray yana, mallar yana, Jetdim sizga yo'qmi? Bunda tamom shahardan chiqardingiz. Borasida o'z qo'lim olam. Birinchi miniatyurni imon etadi. Yigit qizim restoranga olib kelgan. Afiyet restoranda o'rinlar yo'q. Motorum, belki torun yo'q aytarmiz. No ayna. Mansur abay birinchi taqdir seks qishloq kibetida bo'lgan. Taq qaytqach ovuldoshlarini siydi. Ya senin neyde derseler orada? Yigitlar, shahar xalqining fantaziyasi cheksiz. Bu kimi adin vodin bizning xostavar kibiti gibi. Kelib kirishga Venera qarab turadi. Gitsene, elleriyle kolay göz Venera indi. Hey, Türk'ü kopardılar. Umma kiresin. Kıtuşular buluge. Kirisi barkalarına. Sulla kiresin. Bokşaşılar buluge. Ne krepler satalar mı değil? Kreplerimi mi? Musopları tuturamdım da. Şubatlılar. Bir vurduk budalıyor. Kim buna? Sılmasın. Anne, no, şunu söyleyeyim. Onda senin atiliyesi var. Klon burunlar satar. Hey, bu aşağıları kıldırır mı diye bir de alanıyım. Bu ne? Bunu bakayım. Uzaçı. Bunu bakayım. Uzaçı. Kurdi'nin kovumdaşı kullanmayı mı? Uzun oğlum. Dinar abay. Vaqt yo'q ishga borasizlar. Kim işiniz? İzan. Hadi, sizde. İzan eti var mı? Nereye gelsin? No, Venera'nın tabanasından hava çıkar. Şuna bir sorayım. Hamda o'zimizning shiorimizni yoqdoshimiz Buyuk Abdulla To'xayning, Muhammad Mahdiyevning, G'arif Ahmedovning Sözleri bilen tugul, radigine devam etsin. Пока. Просто пока. Orshar rayoni boshqaruvi Dilshod Abdulfatov Nuriyevga, Orshar rayoni boshqarma
turizm bölümüne hem medeniyet idaresine şükür dostlar. Biz de elbette onlara alkışlar verip birer mi alkışlar? Teşekkür Hem de burada işe kilesi komandamızın ezir karşı alırız. Tatar Team alkışlar. Biz bugün burada kızlarımızla elsin Sizlerine birge kurtarırız kullarını Burada Tatar Team, burada Tatar halkı Sinke gerçekten bir kere bulamıyorum. Ay Yıldız, ne şaplanasın. İyi de Gruzova'yı tırtlar bende. İşat, kızık tügür, ben 5 kilogram kaya bıktım. Sen 75'i falan bir tane. Nesin git kaman yıldızlarına beylenesini var. Kamanda iş kız basıp tıra. Neyse kışıncık dinlerler. Bu sazılı pışırak arasında bir kişkine güne şista asfalt keseri. Şirik dişler arasında bir temine güne kızılıp kalan it keseri bitsin çırda. Rişad, madurum senin komplimentlerin üzün sıman. Günden gün yensizlenekine bara. Buranın gibi asfalta bağlı sen kumdas. Un közünüzün yamağız, harflerine eğdiniz. J, B, N, Ş, Dürüst düğün. K, Yok. U. Yok. Bismillahirrahmanirrahim. M. Dürüst. Allah Kur'an varsın. Sizin şey, Sizin şey bu şey mi? benim şey bu şey. Ani işin şey işinde şeş. Şeyin içinde şeş, çünkü şebi, şebin, şirem. Kadın ismi Fransız, şirem öyle, şişim, şirem. Takışa çıkartın da. Kaçta oldu? Tam bir sıram var ya benim adım. Ne senin şey, ne şu şuurundakine kızlar istep yeni getirişme. Seninle vakit üzerine irat gibi tutsan yakışık olur idi. Seni vakit uğrasan sen bir gayet olur. Yıldız isimli sıyır var idi. Ferit bilen bir
Bildirdi. Soydu o yıldızını. Akşa girer idi. Şu akşamı Atfon bakka giderdi. Dik yolğuştu. Kişi yolğuşa ol. 200'ün yandı, aktıradı. Tatfon bukka evrildi hıyar. Ni pişanmadız yıldızını asradı. Bravo! İlham Basime Yıldız. Ve bizim İlham isimli dostumuz var mıydı? Kıtay halkın Tatar diline öğreten. Parasız ki mi? Ederiz alaysa ekranlarda iktibar. Üniversitede razı bilasizmi? Bitti bit oldu. İş yolu bit oldu. İş pişmak, faktan kas, hem sütlü şey. Hatta bu olursa bana size. Mesela olsa var mı? Selam. Siz İlnaz Sefül'ün in yaratan cığırınız neydi? İlnaz Sefül'ün bilesiniz mi? Madonna, Beatles. İlnaz Sefül'ün. Sizden точно потом потеряли смешиваться. Keçe Barataş'tan, silimi yana baştan. Keçe Barataş'tan, silimi yana baştan. Keçe Barataş'tan, silimi yana baştan. Ey yigit, sen işte yapasandın. Bu bir korkunç. Bu arada indi korkunç onda. Yarın bir tane kolay işlemeye mi? Во, правда, bunda очень редкий экспонат. İngilizce söyleşişi yigit. Can you say hello Tatarstan, please? Hello, Very good, thank you. Hayırlı kızlar, hem de sınırından. Tatar dilinden olsa bütün dünyaya taralım. Rahmet. Директора Жамалиддинов Радиф Рифтат Луна рәхмәтләр белдерә дуслар. Ахыры алкышлар әлбәттә. Менә дуслар безнең беренче бәйгебез тәмам. Шуңа күрә дә алкышлардан барлык командаларны сәхнәгә чыгарабыз. Командалар, чыгабыз, әйдәгез. Командаларның сүзләрен алкышлыйбыз. Сүрия сарайын алкышлыйбыз. Дуслар, жюри әсәрләре уйлаган вакытта, Руслан Ахмадамин изгәнә партнерларга рәхмәт әйтеп китәм. Безнең партнерыбыз Татар радиосы. Яхшы кәеф бездән башлана. Һәр имкәнне Уян Татар 7:00 агентлары белән башлап җибәрә. Бүреләр белән бию тапшыруда шаяру атлантларының бранд осталыгын тыңлап, Гөлназ Сәфәрова белән халык мәхәббәтен яулаган хитларны музыкаль каймак дип парадында ишет һәм bu hem tağın күп кенә кызыклы тапшырулар Татар радиосында 105 FM дулкыннарында әлбәттә без барыбыз да беләбез дулкыннарны алкышлар зур рәхмәт Татар радиосына. Шулай ук тагын бу тапка әйтәсегә дуслар, бүгенге уен хәзер турыдан-туры эфирда Татар информ порталында бара, безләр кереп барабыз, бәлки сезне күрсәтәләрдер. Менә шулай. Жюри әгъзалары әзерме? Әзер. Әйдәгез тиз генә командаларга билгеләр куеп китәбез. Беренче булып безнең сәламләү бәйгесе башлады, концертыбызны ачты Арыш Майгуэн командасы. 4-5-5-4-5-5 туктагыз тагын бер тапкыр кабатлы монда бәлки ишетмиләрдер. 4-5-5-4-5-5-5. Рәхмәт. Зоғрак тотыгыз, ярыймы? Киләсе командабызның Шүпрә Буадан әйдәгез саларга билгеләр 4-4-4-4-5-4. Бер бишне балганнары 4-ле. Рәхмәт. Мәскәү, понаехали. 4
5. Üç dörtlü polvanları demek dört kişili. Tak, ondan sonra bizning Egemet çıkış yasadı. Egemet agroversi. Benim şu anda anladılar. Bağlı jüriye zararı da maksimal bağlılar 5'ler koydular. Ondan sonra Elmet'ten Adam Hikmen komandısı çıkış yasadı. 4 5. Ve dörtlü polvanları 5'li. Ondan sonra Kozan Orta Kıven komandısı Orşa'dan jüriye zararı da 5'li koyuyorlar. Hamini Selamlar belgesini tamamladı. Tatar Team Kıven komandısı. Şunlar maksimal bağlı 5'lilerden koyuyorlar bizim jüriye zararı. Yarı rahmet söyleyip Hazır endi aytganimcha biz ikkinchi belga ko'shamiz. Xudo bo'lsa bizning razminka deb atalov esingizdami? Men sizdan so'rayman, siz hozirliksizmi so'rovlar? Shunga ko'ra men hozir zalga tushib, unda kim hozirladi so'rovni? Aytasiz. Narsa bo'ldi? Ha? Narsa bo'ldi? Mana bunda. Yo'q, kerakmi? Men o'zim tushib. Все нормально? Ясно? Спасибо. Спасибо. Sen baribir tatarşamlamasın. Do'stlar, kimning so'rovi bor? Aytasiz, qo'shamiz, kiyigingiz muntaraq. Kiyigingiz? No? Kim? Mana bizning bir yigit. Fikili, aytasiz, o'qishlar. Qo'shamiz. Boshqa albatta tanishamiz. Isming nechik? Artur. Aytasiz, so'rovimni. Ishab kombayn bilan orish uradi. Nishlab или nechik? Nishlab. Türkçe tapır soru veresin. Bir kızı. Egemet eyde sorunu başla. Ishlab kombayn bilan orish uradi. Ishab kishicha suylashib bizda. Resim narsa aytib, seni o'zingni uram dedi. Tak, tag'in javoblar bormi? Tatar Team ayda so'rovimni. Ishlab kombayn bilan orish uradi. Kuxnyada oruç sevmenin. Kuxnya kombayn. Javob. Bo'lmadi. Devam edamiz. Oruç moyi. Ishab kombayn bilan orish uradi. Narsa bilan ursinlar endi orishga o'rayim. Rahmet, oruç moyi Buğa, Şükrü komandası. Ishlab kombayn bilan orish uradi. Olda yaşap dersin. Şimdi oğlum yigitler ekti seni. Sen oğlan mı o'zing? O'shada. Oldu. Yo'q, men bir sizga aytmayman. Xudoshlar ko'p. Vafut. Bormi? Tamam, javoblar. Yo'q, bo'g'ay. Rahmat, yo'q, bor. To'xta, ketma. Mana orishashibdi. Ayda. Ishlab kombayn bilan orish uradi. Biz agrarniyda o'qimaymiz, bilmaymiz. Rahmat, sen mazmunni ko'rib, devam etamiz. Ismingizsiz, ismingiz nechik? Mikrofon. Tog'im to'xtat. Artur bo'ldimi mana? Yo'q, endi men ishidan so'rovini olaman. Avtordan ayda o'zing. Ishlab kombayn bilan orish uradi. Sekin ham qo'rshiqni urarlikni boshladi. Ko'rasizmi, zreykinga. Bu bizning Elmet bo'ldi, hozir Panayekhli, Moskva. Ishlab kombayn bilan orish uradi. Orish kombayn bilan uralganga kombayn orishga uraladi. Ham bizning bosh budala. Hayda, rahmat. Devam etamiz. Mikrofonga aytasiz, ismingiz nechik? Ramila. Ramila, siz qaydan? Молодец, Boltash. Hayda, so'rov. Sizning komandalarga kirishim darsda ishlarga kerak. Hayda. So'rov. Sizning komandalarga kirishim darsda ishlarga kerak. Moskva propiskasi kerakmi? Rahmat, Moskva, Egemet. Sizning komandalarga kirishim darsda ishlarga kerak. Bunda oshirlar kerak edi. Egemet. Bu hozir bizning Adamxiy Elmet javob qaytaradi.
Sizning komanda bilan yarışın narsa ishlarga kerak. Ofuyet benim garimde bundan kurul olmadı. Rahmet Elmet'e devam ederiz Total Team. So'rov. Sizning komanda bilan yarışın narsa ishlarga kerak. Benim kızlar işlemeye, evliler işlemeye gerek. Biraz durduk bir kalamayım. Oruşmayı hazırını, oruşmayı şıttı ile davul tapır. Sizning komanda bilan yarışın narsa ishlarga kerak. İşi bilebilirge. Bu ne kıydağına bastıran buraya düşmüş öğretmişsin yok. Rahmet. Buğa, Rayl Sadri şıttı mı? Sizning komanda bilan yarışın narsa ishlarga kerak. Roy Sadri ülkelik sürelergelim. Rahmet buğa, orşa kazanır. Sizning komanda bilan yarışın narsa ishlarga kerak. Numaranı kaldır. Total Fatih'den konuşup çıkışırız. Total Fatih'le diye eğitim buğayı, Total Fatih diye bir şekilde. Total Fatih'le Total Fatih olarak bir şoş. Devam ederiz Elmet. Sizning komanda bilan yarışın narsa ishlarga kerak. Benim bulayda 4 vaspitativ 5'incisi ortak bulan. Oruşmayı davul bir tapır şıttı ile. Sizning komanda bilan yarışın narsa ishlarga kerak. Nerede oğluysa pijamlı şuurga. Sizin nerede? Benim şedirgimde bir nesnede uygulamadı. Biz bir total var. Uygulamaz. Buldu bu gaymu. Zur Ahmet Ramil'e ederiz olkışlar verip büyük kızıklı sınav buldu. Devam ederiz. İsminiz nişik? Hayırlı kış güzel. Toylar olup barasız mele. Doğuşunuz bizim adamı ederiz. Hürmetli komandalar, aytib o'tdingizlar, nega olib borishingizdan ham bizning Ramilimiz soqollarini qirmaylar. Oymaz. Sen oymazma yaqindan bilmayman. Yokumdan bilmiyorsun. Bir taraftan Ramil'i koyarsın. Nasıl bir sınav bir kızıklı. Elmet. Cevap qaytaraydı da onu da bir sınavını. Nishlab olib borishingizdan ham Ramil soqollarini qirmaylar. Playoff başlandı. Playoff. Ağustos bilgisi nasıl oluyor? Menga rastlashdi. Hazır bizim Moskva. Neydi? Nishlab olib borishingizdan ham Ramil soqollarini qirmaylar. Avar hakiyada kabak liga bitmeyince karanmıyorlar. Bu işe ne gelmiş? Oruşmayı. Nishlab olib borishi Ramil ham olib borishingizdan ham Ramil soqollarini qirmaylar. Как говорил знаменитый терапевт Татарин, у тебя есть парала, я скажу тебе, дал вектори. Şontay monologundan buldu bu bu. Devam ederiz. Ekemet. Nishlab olib borishingizdan ham Ramil soqollarini qirmaylar. Tizden alır mulla orununa nikah alıp barbaşa şakar. Ederiz. Totartiyim. Nishlab olib borishingizdan ham Ramil Abdiyev soqollarini qirmaylar. Esin. Bakkan senin uzun kurmayapsın. Söz yok. Kısma halkım kısma. Elmet ederiz. Sunduğu cevap Elmet devamında kursun. Nishlab olib borishingizdan ham Ramil soqollarini qirmaylar. Ninja Ruslan oboy, Ninja Ramin oboy. Yılama. Kazanandı Orşa neydi? Nishlab olib borishingizdan ham Ramil Abdiyev soqollarini qirmaylar. Normalde жылы күндер yok bir tane. Sırtkaş kırmırlar. Rahmet. Ekemet. Nishlab olib borishingizdan ham Ramil Abdiyev soqollarini qirmaylar. Tabii şey tibet dinlen. Ya у тебя есть парала, я же поняла, да, или я на меня запомнил. Yani rahmet. Rahmet sizge sorup devam ederiz. İster misiniz? İsminiz nişik? Ayıdı. Neydi Ayıdı? Toshbaqa pantsirsiz, uysizmi, kiyimsizmi? Toshbaqa pantsirsiz, uysuz mu, yemsiz mi? Yemsiz, rahmet. Yemsiz mi?
Üysüzmü, kiyimsizmi? Ne şunu soru. Toshbaqa pansersiz. U üysüzmü, yoki kiyimsizmi? Mane, Totartim anladı. Ayda. Toshbaqa pantsirsiz, uysizmi, kiyimsizmi? Ulpoqa. Qozonlarda oqsha. Ayda. Toshbaqa pantsirsiz, uysizmi, kiyimsizmi? Uyatsız. Gülümşe uyumsuzda to'xtatamiz. Edek, to'xtatamiz. Do'stlar, zo'r rahmat sizga. Ida. Rahmat ey. Devam etamiz. Siz ismingiz nechik? İsmim Ruzel, komandalar hayırlı. Güzel? Ruzel. Ha, güzel demiş. Ayda, Yok, shundan shulay eshitibdi. Mizini reytlemem. Yaraydi, rahmat. Hayırlı iş hurmatli komandalar, mening bor javob onlarga so'rov o'ylab topamiz. Javob shunday. Chunki Rustam Minnixanov shulay ishlarga qo'shdi. Rustam Minnixanov? Yok. Ağır razbit sınavı. Demek sizden cevap komandalardan soru. Egemen, neydi Egemen? Ishlab Egemen o'yin komandasi finalga o'tirga tegish. Chunki Rustam Minnixanov shulay ishlarga qo'shdi. Tatartim. Seni Nikruslan güzel deb atadi. Chunki Rustam Minnixanov shulay ishlarga qo'shdi. Hozir qiziq bo'lacak. Neydi bu? Ayda. Shakur juriga keldi. Chunki Rustam Minnixanov shulay deb ishlarga qo'shdi. Orashmay. Neydi? Chunki Rustam Minnixanov shulay deb ishlarga qo'shdi. Albatta, demki, sizning tuzda yozgan so'rovlar berasiz. Chunki Rustam Minnixanov shulay deb ishlarga qo'shdi. Rahmat adamki, albatta, davom etamiz. Moskva. Bilen. Ruslan bilen Ramil nishlab soqollarin qirmay. Chunki Rustam Minnixanov shulay deb ishlarga qo'shdi. Orashmay. Nega seni aning Ro'zal deb qo'shdi? Chunki Rustam Minnixanov bu vaqtda mening anini bilaydi ham shulay deb ishlarga qo'shdi. Yarı big güzel soru için Ro'zalga rahmat. Ayda. İsmin? Hayrat. Yılmayasın mısın Hayrat? Молодец. Sıramda istedim. Ayda, olgarakçı. Boşlama. Nega shu yerda Durdini mening qizda birovda yo'q? Sıyırda işiydi. Hazır kızargan kız anın kızı bo'ladi. Yo'q, boshqa bodo. Ayda, akaman, qo'ydingiz, Totartim. Ayda, olg'a shiqib aytmasa, qo'rqasan. Nega shu yerda Durdini mening qizda birovda yo'q? Mana bizda da dubka. Rahmat. Akaman, ayda, so'rovni davom etaman. Nega shu yerda Durdini mening qizda birovda yo'q? Belki yo'q, umuman astug'ilni bilaman-da. Kızından bağlayın. Qozonlarni borsha. Ayda, davom etaman. Nega shu yerda Durdini mening qizda birovda yo'q? Zato senin kızın sıyır tugul. Rahmat, orishmayın.
Nega sığırda 4 emi, benim kızda birov da yok. Benim doğumuzda вообще 8. Rahmet buğa Şüpre. Nega sığırda 4 emi, benim kızda birov da yok. Sıyırını kızı bilen tanıştır da kızından Türkiye kübeyir. Rahmet. Erdim hiye evlat. Belki siyasetini alıştırmak gerektir. Belki başta sıra oldu gerektir. O sıralga cevap bulmadı o. Olay, terdim. Rahmet, hazır bizim totatsim. Nega sığırda 4 emi, benim kızda birov da yok. Chunki Rustam Minixanov shulay ishlarga qo'shdi. Moskva, bormi javob? Hayda, davom. İzne bana başka lesbiyle olur. Nega sığırda 4 emi, benim kızda birov da yok. Sen Tayland'dan mı öyle? Ben anladım. Bildin mi? İyi. Nega sığırda 4 emi, benim kızda birov da yok. Zato onu soruna gerekti mi? Oruşmayı cevap verdi Rahmet. Hazır Rişat hayda. Nega sığırda 4 emi, benim kızda birov da yok. Qazog'dan eslamak go'zal tug'ilmisan? Bo'lsa, Hayda. Hatırla gerek bunu dostlar. Hayda tamam. Nega sığırda 4 emi, benim kızda birov da yok. Aldama. Ben gördüm. Rahmet Moskva. Suku so'rov dostlar hayda biz olqishlar bilan qarshilamiz. Fidoyim. Hayda mikrofondayım. Şimdi sen tutmasın tamam Fidoyim inşallah. Ha Fidoyim inşallah. Söyle. Niye için bir oshlanurun tam kishida? Hayda. So'rovni davom etaman. Niye için bir oshlanurun tam kishida? Bana niye çıktan içine başı görüyor musun? İnsan yok kontrolü göremem. Şey gerek değil mi Fidoyim? Hayda buğa tamamda bir so'rovni. Niye için bir oshlanurun tam kishida? Orgay. Orgay. Rahmet, ne bizim Porsche, hayda so'rovni. Niye için bir oshlanurun tam kishida? Bırak, срочно генералка borib qaytadi. Rahmet kazandı, devam ederiz barışmayı. Niye için bir oshlanurun tam kishida? Hayalim koysa şirin kışıda. Men kutgan edim ondan keladi. Sen tabriklangansiz ko'raman. Hakamat ederiz. Hakamat. So'rov. Niye için bir oshlanurun tam kishida? Yigit qo'ng'irib qara. Men yo'qman bitta shuni. Dabartim. Niye için bir oshlanurun tam kishida? Martin, хорошо, yazıp karama. Zamanları Krasnaya Liniya'da buluşaydı. Rahmet. Religin aleyhisselam. Adım Kıymet. Niye için bir oshlanurun tam kishida? Unchadan so'ng o'ta bir qo'shamiyman men. Yalayın. Молодец. Men sizem. Moskva. Niye için bir oshlanurun tam kishida? Bilmeyim, meniki de şöyle kışıda. Rahmet dostlar, menimcha yo'q, to'g'ri. Neydi? Için bir oshlanurun tam kishida. Bişerse koşup kara. Beshasha qo'shib qoladi. Moskva, hayda, Panayev. Niye için bir oshlanurun tam kishida? Tar koşara. Rahmat, hamma so'nggi javob orishmoyi. Niye için bir oshlanurun tam kishida? Ha, qavatlar eshitmam. Niye için bir oshlanurun tam kishida? Bilmem, mendanda yo'q. Bo'ldi bo'lay do'stlar, bu rahmat sizga Fidoyim, rahmat komandalarga. Buni bilan tamom. So'rovlaringiz bormi shu reaksiyalarda? Bormi? Yo'q. Ha, bor. So'nggi so'rov
Ринат, Тотармалай, башқылабыз. Дусларым, моторларым сөзіне альтернатива да болса. Ауыр болды бұл, Ринат. Оптыраттың командаларына. Әкәмәт, әйде. Топта, Ринат, ишетілмей бірді әйтеді сәзгі деймін. Вот, әйде. Дусларым, моторларымның альтернативасын айтады. Қызларым, бүремелерім. Барышмайым. Дусларым, моторларымның альтернативасын айтады. Mana shu yerda aytib jibarsam, men ham seni adult demayman, qizlar birida yo'q deb. Rahmat, Мәскәү понаехали. Дусларым, моторларымның альтернативасын айтады. Ринат, үйлендірге бара. Қатаның балаларым деп өтірсің. Хэштегне. Тұқтатамыз ма? Тұқтатамыз ма? Бекер. Әйде қызлар, алқышлар берейік командаларға, алқышлар сұрау берген кішілерге барысына зор рахмет. Оршаны сұрайлар қызлар, әйдеңіз. Дусларым, моторларыма альтернатива айтыңыздар. Тотармала инстаграмына мұнына конкурс алып тұрамын. Іздере шықтыңыз. Все, тема. Алқышлар қызлар, алқышлар командаларға, алқышлар сұрау берген кішілерге әлбәттен. Әлгі жюри ағзалары плюсикларны, минусикларны қарап, нәтиже ясыйлар. Шул вакытта мин әлбәттә инде рәхмәтләрне укыйм. Дуслар, безнең генераль партнерыбыз Хәзинә Тур. Сез ял итә беләсезме? Әйе, шәп Хәзинә Турга мөрәҗәгать итегез. Татарстанда, Башкортстанда, Россия ва дөнья киңлегендә Хәзинә Тур сезнең белән булыр. Hazinetur.rf сайтына кирип, туграк мәгълүматны карагыз. Devam etemiz dostlar, şulay yok bizden belki мәгълүмат ettirmek gerek. 26 aprel günü kişki saat 4'te Bama uğramında aksiya ötecek. Hareket, 1006 yaşam degan hareket. Kiyinigiz, seylegiz, birgeleşip, yol edip, bugüleşip, gülüşüp, jırlaşıp, bayram edik. Tağın bir мәгълүмат, bugünkü yarım final Alga TV kanalının YouTube bitlerinde hem kontakti şirketlerinde tüp-tügel bir oydan soň nәq менә бүгенге oyun чыгачак, шуңа күрә көтүп калыгыз дуслар. Хәзер инде жюри әгъзаларына карыйм, әзермебез, әзерме? Киттек. Беренче булып разминкага куябыз Орышмайы командасына. Разминка Орышмайы 4-4-3-4 5-6-5. Tağım bu doktor, nasıl müdürüz, neydəgiz, onda işitmezler, anda bir kovurub ballar. 4-4-3-4-5-6-5. Rəhmət. Buğa, şübrə. 4-4-3-4-4-6-4. Tağım bu doktor, 4-4-4-4-3-4-4-6-4. Rəhmət. Мәскәү, понаехали. 4-4-4-4-4-6-4. Ринат барысына да олды қоя, Шәкүр барамалай. Барамалай. Ринатқа балай, мен бітірге дейшін. Әкәмәт. Әкәмәт. 6-5-4-5. Tağımır da kırdıqdağız. 6-6-5-6-5-4-5. Rəhmət. Ədimxi, Əlmət. 4-4
Orşa Qozon orti. 3 5'ni ham 4 oldilar. Hamid Tatar Team. Bir beşlik olganlari oldilar. Zo'r rahmat shu reaksiyalarni belgilari uchun biz endi komandalarning olqishlaridan sahna ortidan uzatamiz. Kelasi belgiga hazırlanırga aytamiz. Olqishlar ortidan komandalar aytamiz. Rahmat. Hazırlanamiz. Zal sizni kutib qo'yam. Ey do'stlar, aytib kerak bizning kelasi belgi konsertimizni tamomlaymiz. So'nggi belgi unda bo'lsa muzikal nomer deb ataladi. Aytganimcha komandalar sizga jilab onların ko'rsatib o'tadilar. Ham birinchi bo'lib bizning sahnaga shiga odatdagi endi Oruç Mayko'ning komandasi. Qarshi olamiz. O'zimizning muzikal nomerda Tatar bo'lu nechta ekanini ko'rsatamiz. Bugün biz sizni öğretiriz, işin batar, mutluluk gösteririz. Şeyini şuraya oturmak şapta, şeyini soluna alınma. Ağlar, doğruluk başta, giyinir, simlar hoşta. Dersen tamam eğilir, dışında kaldı mı neydi? Rahman, dur. Zülfiye abba, tatatlı, Zülfiye abba, siz kurun neresi, Zülfiye abba, bugün neresi, okulda, Madat şehirden ağızdan kayıttı, İblet görmez, ol şah kaptı, şimdi ağızdan iki kış yuvaldı, evi bile, gönlüne yokladı. Şu abi, Ablaşı aldım izinde. Oğlum, anla, Mehmet Ağa'nı evi tüger, İşe gitti. min rahmet eylim. Belki eyle kullanışta günlerle kutlamızı kelde Bugünden özümüzde verdiği şerlerden sıyırmasa olmadı Kursetme çekilini Allah sabah duy Kutlarayla gönlü beynine Bu alanda şunluy marafon Şimdi buyurma biz telefon Gitti mi ne? Kadar bulmasam Şimdi güneşine Bugün halkı Bizler gitmesine Yırak yolda Biz gitsek de Katarları Bizim yürekte Nabaklılar nasıl etmesi bilgeni? Jüri emin işleri gibi. Dersen şular yılmayalar mı? Yok şuna yok şey de yok. Oruç Mayko'ning komandasi. Rahmat do'stlar. Rahmat do'stlar, davom etamiz. Partnyorlarga rahmat aytishga Abov, Shin Totarlar uchun Abov yoshlar brend kiyimi. Abov brend dizaynerlari milliy Totar g'arb xodimlarini zamonaviy yoshlar kiyimi bilan birlashtiradi. Abov o'zimizniki yoshlar. Bunday kiyinishlar don qolgan chunki brend made in Tatariston. Shulay bizning partnyorimiz Kalso savdo o'zagi. Qozon shahrining tarixiy o'zagidagi eng mo'yinli shopping o'rni. Oldingi brendlar, aksiyalar, bolalar ham bolalar uchun ko'ngil ochish choralari sizni Peterburgda o'rama 1-yil adres bo'yicha kutadi. Kalsoda uchrashish. Davom etamiz ular kelasi muzikal nomer bilan Buadan Shupryako'ning komandasi. Qarshi olamiz. Selam kadirli dostlar, tamaşaçılar sizin bilen bu arayüzü hem alıp barıcısı MC Çikuşka. Buğa haberleri. Buğa şuradaki kichkina shahar, shunga ko'ra bizning xabarlarimiz yo'q.
Буа хәбәрләре. Буа радиосы. Чыгабыз алдыга хәтлек. Аннары көтү. 13 шәһәр, 20 авыл, 1400 тыңлаучы бездән баш тарттылар. Буа FM безне 3 кеше тыңлый. Һәм безнең студиябызда шалтырату бар. Алло, мин хәзер түбәдән сикерәм. Хәзер мин сезгә булышам. Сикер безнең буада барыбер өйләр 2 этажлы гына. Ә бездә реклама. Без сезгә процентсыз кредит тәкъдим итәбез. Нуапа программасы буенча Райфа банкы барысын да дәфтәргә бәйләгән. Лицензия Украин 25-904-676-3745. Дусларга барыбер безгә тыңламый. Алып баручы җүлә. Үзеңчә шүле. Мишара! Христос воскрес! Опять что ли? Хәзер безнең яңа рубрикабызны ачып җибәрәбез. Һәм аның исеме «Эшчеләр җыелмасы». Безнең кунагыбыз Ринат, аның аттаныш исеме Таптар малай. Сәлам стар моторларым, моның да генә ссылка, моның да стикер, моның да басарыз подписаться. Без радиода бит, сине барыбер кем күрми. Радио Буа. Буэ. Татар малай, безгә студиябызга сезнең исемгә күп хатлар яздылар. Әдәк заларны укып җибәрик. Беренче хат Айваздан. Ринат, син ничә ел татар малай, кайчан егет булырсың инде? Икенче хат. Җүләр сатып утырыр урынына эшкә урлаш. Карыйк әле, кем аны язган икән. Никнейм Татар әни. Шуның белән без рубрикабызны тәмамлыйбыз. Рәхмәт, Ринат. Чыгышыбызның ахырында Татар малайга рәхмәт белдерәбез. Ә сезнең белән студиядә иде Эмшиши Кушка! Буа радиосы. Сез әле безнең телевидениене күрмәдегез. Ә ахырда нәрсә әйтәсе килә. Тыңлагыз яхшы радионы. Шүбрә командасы Буа шәһәреннән әйдәгез күчкәләр радиоға МС Шипушка. Шапыралар сені, Наил. Достар, девам итебез шулай Татар радиосы дигәч инде партнерларыбызга рәхмәт әйтик. Достар, яхшы кәйф бездән башлана. Һәр импәкне Уян Татар 7:00 агентлары белән башкылап җибәр. Бүреләр белән бию тапшыруында шаяру атлантларының пранк осталыгын тыңла. Гөлназ Сәфәрова белән халык мәхәббәтен яулаган хитларны музыкаль Паймак хит парадында ишет һәм бу һәм тагын күп кенә кызыклы тапшырулар Татар радиосында 105 FM. Рәхмәт сезгә Татар радиосы. Күп реклама булды бу чыгышта. Дәвам итәбез дуслар, киләсе команда Мәскәүдән Понаехали командасы Варшавабыз. Дуслар, biz endi Мәскәүдән килгәч, Мәскәү турында җыр алып килдек. Рәхмәт итегез. Яратам, сине Мәскәү калам, бакчаларың өчен яратам. Үзбәкләрем, көннәрем өчен, итсез билмәм өчен яратам. Мәскәүдә яшәсәк тә, без бит үзебез Татарстаннан. Әйеме? Әйе, чынлап та, без бит Татарстанда кирәгрәк тә идек бит. Илнар, син Мәскәүдә кем идең? Минме? Мин Мәскәүдә таксист,
Kazanda men injenerik. Dinar sen kim Moskvada? Вечерина. Sen kim edin? Svarshik. Hazır biz kimler? Alıp barışlar. Ne güzel Tatarstan turlaşılır. Eğitim. Yaratam, seni Tatarstan, Vaktanışım için yaratam. O bayların, o safların için, ellerine benim için yaratam. Seni yaratam, seni Nişanistan, Tatlara baymak için yaratam. Senlerin tatlı teller ütsün, elmamların ütsün yaratam. Muhtar edin ha, senin jırlamayısın. Min bit Başkırtistan'dan. Jırlay bilmeyim, yarlay bilen. Su, yırla! Yaratam, hile Başkırtistan. Bizde hava üstün yaratam. Kurayların, kumutların üstün. Kurha üstün hile yaratam. Seni yaratam, sile Tatarstan, Kömeyeni peşin yaratam. Alkışların kula sarılmışın, Onur halkı peşin yaratam. Yarınızlar, biz kazandaki sizi sarılıp gilemiz. Duman yerimizde bir başa dağılıp bağız. Basma, bana efendim. Kişe bulunuzdan oluşlar Moskvaga huzur rahmet. Devam edemiz. Bizning general partnyorimiz Xazina Tur. Siz yo'lida bilasizmi? Ayi, shat. Xazina Turga murojaat etdingiz. Tataristonda, Boshqirdistonda, Rossiya va dunyo kengligida Xazina Tur sizning bilan bugun xazinatur.rf saytiga kirib qarasini hurmatli. Devam edamiz. Ko'rganingiz shakilasi komanda Azir o'da bo'lsa Agamat. Qarshi olamiz. Agamat qo'ygan komandasi. Do'stlar, navbatda birga xushnud o'zgartirgan siyosiy baraklarni ko'rganingiz bormi? Mana shunday baraklar turatamiz. Musical. Men seni shunday yaratam, bratan. Qara bratan. Sen baraka, men baraka. Biz baraka. Qarali bratan, asli o'tirganlari bormi hali? Yo'q, asli Yo'q. biz baraka. Abi bu baraklarni ishlab ketdingmi? Sandıramadın falan. Inci su kopşuk bu. İncinin
Ayırın katındadılar, birleşse hürmetidir. Bak düşüyor bekle. Dostlar, may ayında berengilerin turmuş dolu barıdır üzere. Bendesini belirke jibereler, eklesini doğrulara okşallar. Dostlar, biz endi Qozon davlat agrar universitetidan. Bizga hatto bereklarning turmushida kishilarga qisman. Shunga ko'ra tabiatni yaratamiz. Hamidani hurmat etingizlar. Rahmat. Партнерларға рахмат оқимын. Шулай Qozonda қойда yol итәргә дуслар. Ничек күңелле вакыт үткәрергә? Без беләбез. Выбирай журналында Qozonның күңел ачу урыннары һәм аның мәдәни тормышы турында мәгълүмат тупланган. Бар тик якты мизгелләр һәм кирәкле сайтлар Выбирай. Білесің, минем ике бәйге өчен нәтиҗәләр бар. Әйтимме? Балаларны. Кирәкме? Кемнең беләсе килә дуслар? Ике бәйге өчен уртак балаларға. Керек түгел? Әйтергә? Аннары? Әйтәм. Үртәп әйтәм. Барышмайым 9,1 алкышлар, 9,1 балл. Шүкрә 8,2 балл алкышлар. Понаехали Мәскәү 8,9 балл. Әкәмәт 10,3 балл. Әдемки 9,5 балл. Qozon арты 10,6 балл. Кооператив 10,9 балл. Devam edemiz kelesi muzikal номер белән Әлмәт дәүләт муниципаль хезмәт институты Әдемки командасы. Каршы алабыз. Sizin başınızda en birinci avul kızları var.
Bizni unutmamız. Edinki Kıvara komandası. Rahmet. Müzikasiz arka koyulmuş yılladılar kızlar. Edinki Elmet oltuşlar kızlarına. Zürrahmet. Devam ederiz partnyorlara rahmet ederge Riviera. Dünyanın en zor akvaparklarının birisi Riviera. Көп türlü көңіл ашу шараларын тәкъдим итә. 50 аттракцион, экстрим таулар, киң спа зона, аквапарк, серфинг өчен уникаль җайланма һәм дайвинг мәктәбе. Ривьерада ләззәт диңгезенә шум. Нәрсә йөрисез? Югалы. Дөрес сез хәзер. Дуслар, күргәнегезчә аңладыгыздыр инде. Хәзер безнең Татар Тим командасы чыгыш ясый. Каршы алабыз Татар Тим. Xayrli kech do'stlar. Efirda kechki kech topshiruv. Bugun bizning quvonchda yoqimli qizlar, tatfoq qizlar qarshi olinglar, ana shuni ichida. Dostlar, tatvoq qizlari deyiga siz shu shunday qizlarni ko'z oldida keltirasizdir. Lekin biz sizga bugun birisini siylarga bo'ldik. Siz uylaysiz sabata, oku aşigeldi. Kadaklarınlar oku, ulaşsa şular ki. Tufayla bakaka yüzü bilmezsen sin divana. Evet beni anlamazsın hakim şik bilen para. Yigitlerini kurbanlıklara gönül sana bula. Rüzgar eşiklerine kızlar, yigitler yavşa. Kutlarımız bu kızlar koyda. İşitler vardın ya, biz tatakta. Siz eklensiz, bu bütün gönlün havasına bak. Esirlerinin kızlar iştelikleri yok. Bu savunlar tokat dilinde yok. Kızlar biraz sekres kılsa boylar yok tatmatında. Sizin kileşeniz yok. Nerse varsın tatmakta. Defter, kağıt, kitap, kalem, terese, üstte, iki, elle. Abla, abla, Allah kurbanı, başın kota, terese önünde şeşen kota. Hayvanın hatta, abılarına bulanır, atasına bırakır, yüreğine Tatmakta okular yüzünüzden de avurarım değil mi? Nerse, niçin okuyorsunuz siz? Eğer tatmaktanız, hepinizden olur. Uzunumuzun kulüpler, mahalle çıksın sur. İki günde biliriz, kuzlarımız baldır. Sizin gibi kayaya, bizde hayat İsmail. Ağlar bedeler nerse uğurlar. Baktar dikizinde ağlar olur. Ağlar ul minsin hem ul kebek ağlaşlar. Bugün kişi dişlisiz efendim. Ben koyar barayım belki. Benim diplom. Mine kursaç. Лекция. Они да доклад. Ben şu bildim tatmak kızları. Rahmet kızlar. Bu aktif bulganda inazdan arabası ona bulay oturar. Min gördüm inazdan. Bu bilgi de seni orayı bildim. Devam ederiz dostlar. Hamid elbette 3. beygini, müzikal numar beygisini tamamlayıp hem bütün konsertini tamamlıyorum ben. Barışıyoruz. Barışçadan Bazan Artık Oyun komandası. Dostlar, dünyada en qadrli kişiler ol bizning aniyamiz. Bu muzikal nomerni yozganda biz uzoq o'ylab turmadik, ham shig'ishimizni aniyalarimizga bag'ishladik. Bizim eli ilk bulanı, ilk şileri, ilk tutanı. Avulda da beriden beri Şeşmekiliye yasakları. Yerde bana Instagram'da
Ол бұндырмай сыйыр сала. Ол ғана модный тишік шалбарға. Мен йоғлағанда ямау сола. Әдді ең бүйік күші ғұрur әйтәбіз біз бұл сөзні. Әтті ұлықса шалбатсақ та біз тамақты ярып арыған дейміз. Әне, не үшін сен ВКонтактедағы страничкада пицца ромковых рецептлар жиясың. Сен видеоларды пішірген уақытта сенің я бәліш, я күбәді, я келіп шығады. Но, оларды да биттен біледі. Әне қанағесіні, мен қозама кеткен уақытта сен көп күштен әшірттігі, бала яқтығы, банкыларын алып қайтасы деп жібердің. Әне, банкыларын алып қайттым, дегендер алып шығыңыз әлі. Әне, ол ақият қайтан банкыларды еме? Қыздар қалды, әне сұрамай, өзілі беріп тұрғаны, сауын саба, мен айындырмай, маникюр мені беріп отырмай. Ажарларны ашата бұл, дауылларына диета тұта, ол ұраса. Mən ənilərgən, dağlarlar, azarlar gitlədə, işgir şanlar, qısələmdəgir, gələkdə sıra, olmazqa deyir. Әне, қатыресің, кішкіне уақытта сен меңа, олым, дәрісімді қара дейді. Кіші боларса өзгесі дейді. Әне, қоялы дәріс, менің дәріс қарысы дейді. А ты, сен тоже нормальный мужик. Дина, жүрбейт, әнелер тұрда. Обязательно должен что ли? Даян тұрдық, әне, рома шамай, наски бәледі, пенсер білін, ашық түгіл, ұрдәк сыйғаш, елқы еның, керек түгіл, маржа келін, председателіңізі міне деген. Деймін әйтейік сізге бұл жырдансың, қатыныңыз, әнегізге ұшасын. Құрметті қыздар, залда да біздің әнелеріміз отыра. Хамиден бұл шешектерін рұқсат етіңіз әнелерімізге беруге. Отансады, жігіттер, бұл сіздің әнелеріңіз түгіл бе? Бұл бет көбін, мұнда барысы да ярай. Мен қылайынға, бізді берген жиғанға, Тодар менізіда, әнесіз түгіл, Фәриға апа, рәхмет сізге. Азаматтық қойын командасы, әнелеріңізді yorulunuz. Номер belgisi tamam. Bugün bütün konser tamam. Şu an buraya gideriz. Oluşlar arasında komandalarını sahneye çağırıyoruz. Komandalar sahneye. Başta söz verme, anlansın bilgiler yoki bilgiler başta yarayı. Maksimal gruplar bizning gruplar bular. Haydagiz ketdik, bizning muz nomerini boshladi Orish Moya Kven komandasi, ularning bolalari 3-4-3-3-3-3 ikki turli polvonlari ishli. Rahmat. Ondan so'ng bizning bu odam shu Kven komandasiga shirish yasadim. Dur. Bir işli olmaları durdu.
Шунан соң Мәскәүдән Понаехали командасы чыгыш ясады. Күрсәтте безгә номер 3, 3-3-3 һәм 4-4-ле. Аннан соң Әкәмәт командасы чыгыш ясады. Барлык жюри әгъзалары да максималь балл куйдылар 4-ле. Келесі команда Әдімхи болды біздің барлық жюри әгъзалары да максималь балл қойылар 4-ле. Аннан соң Татар Тим оның музыкальный қосылды. Шулай ук максималь баллар 4-лелер. Һәм тамамлады Орша. Меніңше ойға сен Оршадан Бишке қоясың, yok mu? Бишке, барлық жюри әгъзалары да максималь балл қойды. Яғни, әліге біздің балаларны онда сахна артында шутлыйлар, нәтиже ясылар, кім финалға шықты, кім шықмады қызғанышқа қаршы. Әліге сөзіне жюри әгъзаларына береміз, кім борышты біздің Рамиль. Рамиль Актиев, қаршы алабыз. Исәттіз достылар, қайырлы кеш, шоу қатлы көп кіші бүгін. Бик зор рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Әйдәгез әле, көчле алкышлар, КВНщиклар, көчле алкышлар менә. Безнең тамашачыга татар КВН үсә бара, география үсә. Менә мәсәлән, менә бүген бу залда безнең Занатный КВН лигаларыннан командалар утыра. Әлмәт, сез мондамы? Тормасагыз әле, тормасагыз, менә алар. Бу безнең Әлмәт Занат лиганың җиңүчеләре фэнтези кызлары өчен командасы. Бу якка аларга билетлар булды. Әлбәттә инде ул бу детсад тәрбиячеләре. Тәрбиячеләре. Менә шундый команда инде октябрь аенда көтәбез сезне монда. Менә бу зур сәхнәле. Һәм инде әлбәттә Буа шәһәренә бу килде командалар. Буа шәһәре сез мондамы? Кышлар Буа шәһәренә шулай бик әйбәт итеп, бик матур итеп оештырдык Буада татар лигасын. Һәм инде Орша шәһәре сез мондамы? Монда инде bütün командалар, әлбәттә инде педагогия külliyatı, әлбәттә инде үрнәк КВН командасы. Үрнәк КВН командасы алар Орша Занат лиганың җиңүчеләре. Егетләр, алкышлар. Һәм инде Биектау командасы кызлар. Алар да монда. Һәм инде Яршалыда булды безнең шулай Занат лига. Яршалылар, сез мондамы? Руслан Шавадан. Русланга көчле алкышлар, бик матур итеп. Һәр уен үсәсең, Руслан, бик шәп булып барасың. Мин туфлины бирдем. Туфли? Сен дә шулай итеп, бик зур рәхмәт дуслар. Шулай итеп, әкренләп КВН үстерәбез. Инде бүгенге уен ул 100% 5 балл. Орша, Казан арты, Татар Тим, Әдемхи, Әкәмәт, бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең иҗатыгыз өчен бик зур рәхмәт. Менә күңел тулып карыйбыз. Орыш мае, Шүпрә, Мәскәү, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Һәм инде барыбер сезнең потенциалыгыз бик зур. Ышанып калабыз, әле бу сәхнәдә сезне күребез дип. Бик зур рәхмәт. Менә шундый. Рамиль, зур рәхмәт сиңа. Җылы сүзләрең өчен дәвам итәбез. Татар малай. Ринат Гөләхмәтов. Ринат, Хәерле көннәр, ләкин кешеләр. Мин сөйләшергә яратмыйм, мин чүргә яратмыйм. Молодцы, бүтініңізді молодцы. Сескеніңіздер бүтініңізге бір балар қойдым. Чөнки тырышлығыңыз үшін, матур болғаныңыз үшін, келген үшін сізге менен зор лайк, бик зор рахмет сізге.
Татарча молодцы. Рахмат, Ринат, devam ediyoruz. Təbriz Yarulin. Niye alkışlar yok? Təbriz Yarulin. Rahmat. Ruslan, men seni maqtamoqchi edim. Men seni hali xatirlayman. Birinchi o'yinlarimdan sen shunday yo'g'alib qina chiqasan. Har bir so'zda surtinasan. Nechuk bo'ladi bu deb esga tushirib turaylik. Hozir sen shunday o'zingga ishongan motor kamil tatar tilida chiqishasiz. Rahmat. Bugun bizning tatar shahrining o'zi bor, men bek shodlanam, bek shunday chin sug'ish, qirra sahna ham men buaga ayrim bilan o'ngishlar tilaysim kelar. Shu yoshda chiqib zo'r sahnaga shunday tajribali komandalar bilan olib tirishdi. Ham olarga bilan zo'r o'yinlarga olmaysiz. Qo'shib chiqarib, va'da qilib shunday qilishdilar. Hamida men shodlanam, bu zal bo'lganlar bu to'g'ri bir muhitga o'sib chiqdi. Bugun harakati ultog'inda o'ssin, mana biz tegib o'yinda qarab o'tirgan edik qozoqlarga, shunday men bilgisida ham bir qaragan edim. Chinakda shunday biyiklikka minib boramiz yigitlar, aydagiz, kirish 20 tog'in tirishamiz, ham KVMni o'stiramiz. Rahmatlaringizga. Rahmat, sizga təbriz. Devam ediyoruz. Əmiyimiz. Alkışlar bilan başlayalım. Benim sözüm kısa bulur efendim. Bütününüzge zor rahmet. Siz rahmet. İlmaz Safiyulin. Şolar Fatih turunda da aytırganim ma, O'zing aytirsin. Xayrli ish borimizda da yarim final belgili bo'lgan shou kuchli bo'larga tegish ham barliq umidlarni oqladingiz. Yarim final bo'ldirildi, motor o'ynadingiz, ham kuchli o'yin bo'ldi. Shunday do'stlar, rizoman men bilan. Yaxshi. Endi boringizga da rahmat. Mana bu bitinda bizning yosh komanda shulay orishmay bilan birgalab, mana ulkanroqlarga qarab, aytik, tatar timiga qarab, boshqalarga qarab o'rnak olamiz. Ularga o'xshamamiz, lekin shunday o'rnak olishga kerak. Albatta. Agar Rail abi Sadriyev bunda o'tirsa, o'tib tugan aytirdi. Bu satira teatrining kelajagi bor. Moskvalar, yigitlar shunday oralarni yaqin etib kelishingizga har vaqt rahmat sizga. O'zimizdan yurmangiz bilan. Mening yaqdoshlarim, qadrli hurmatlilar, молодцы. Afarin. Motor, o'zishlikda, o'zingizning shulay yuzingiz bor. Shulayda mana belgili bo'lgan eng og'ir konkurs nima? Rasminka konkursi. Ana menga qolsa sizga tog'ida aniqroq, ham barliq komandalarga nig'atirga kerak. Chunki uy ishlarini siz boringizda bek yaxshi bo'ldirasiz, ishlaysiz. Rahmat sizga, o'sarga kerak. Shulay. Endi qolganlar to'g'rida so'ylab turmayman, yaqin Shamini bayonni bilasiz. Молодцы, sizning tajribangizda bek zo'r. Ham endi bugungi kunda Rossiya ko'lamida shunday turli fojiali xabarlar fonida sizning o'yiningiz nididir bilan jonga moy bo'lib yotadi. Do'stlar, rahmat sizga, ham men sizni bugun qo'yda kutganimni bilasiz. Rahmat. Zo'r rahmat, Ilmas. Kelasi juri a'zosi bizga Ispaniyadan keldi. Bilasizmi nega? Chunki sizning 4 ism bor. Almas, Ramirxan, Dali, Shakur Qurbonov. Shakur Boshot. Qurbonov bu familiya. Boshotimiz Shakur. Boshlig'ingizda da durustini aytganda mening tanqid so'zlarim bor edi. Masalan, kinoni yetakchilarga salom bildirdim. Aytib o'tamlik, chunki komandalar shundan da har o'yin ba'zilari u zo'r ish. Amada lekin komandalarda problemalar bor. Ham bu problemalar ustida ishlarga kerak. Hozir ko'ramiz natijalar. Birinchi o'rindan olishlar albatta o'z darajalarini to'dalar. Bu shundan da afarin, молодцы bo'ldirasiz. Qolgan komandalarga bilmayman, nechikdir balki o'tgan o'yinlardan qarab, nidir natijalar yasab, yumor ustida azroq ishlav, demak endi u ishni boshqarishga kerak. Albatta Ruslan siz
Рамил, лигнің жетекшілері. Бұл менің үшін ярым финалға бұл слабырақ ойын болды. Менің ойлауымша. Мәдәләки алдыңыздан башыйым, молодцы, тырышқаныңыз үшін. Ең зор рахмет. Шәкүр бір ел жюрида болмады, тағын бір елға кете болай болды. Рахмет, Шәкүр, екшін. Болды кетем жюрида. Шайыртам, әлбәтте, сен бізге бик керек, гүлкел, әйдәгіз тоғыр алтыштар Шәкүрге. Әлбәтте, енді конструктив критика керек, çünkü юмордар барысына да үсірге керек. Девам етеміз, Айваз Садыров. Барлық жюриялық әгзаларына қошылып қайырлы кештердің бірде ойнаушы егеттері қызларға, командаларға, әлбәтте енді шушы матур көрген тамашаны қалаған тамашашыларға. Шәкүр көрініп тұр көптен түгіліне юғары, бірінші каналда барышы юғары легі көмайын қарап келген, çünkü ол шумығына чағыштырды оғай. Шынында Шәкүрдің бір ел келмеуі сезілі, мұндағы динамиканы, мұндағы өсіштің ол нешіктір күзетмеген қап көрмеген. Бүгінгі ойын көпшілік жюри ағзаларымен келішер, шынында бір басқыш қалған ойынлардың үстінірек, шын бағасында зор әзірлік сезілі командаларда. Әлігі әзірлік, тағалықат қабалған мекендан дейтін сөзі бар, қабір уақытта тілдің қамиллегі білән тәңгер келмей. Шының қадыры матур, күшті юмор, номер, ләкин қабір уақытта рус тіліндегі калькадан алғандықта чүкті барасына кейф түшіп көйлемен. Ләкин көрем көпкірі командалар бұл моментті да істе алалар. Мен мұны батлат әйткенліктен де бәлге. Үзімнің орша командасы үшін, үзімнің деп айтам қазір, ләкин әйтір алдынан ойлап қойдым, қазір онда әлмәттен Илназ болғанға, мен оршадан болғанға, яғнылар деген сөз болырға мүмкін. Мұнда біздің гіне бәйе түгіл, мұнда ұрдан бәйе, һәм тамашашы шыннан да бүгінгі бәйенің ғадет екенлігіне тамағырға өзі ойынның қарап инана алғанды. Бекті құрылана орша командасы білен, çünkü олар бек қысқалаған ішінде. Матур ойын көрсеттілер, ләкин аршыларына мақтағашта қалғанларны мен бірнешекте жүріп қалдыра алмайм. Мен аршы егеті дейсем де, менің паспортта тұрғызға қарай Қазан дейілген. Соған қарай Қазан дейгілері қыздары сіз ойын мақтау сіздерді ойын. Қазанларға шылай күші шалай бар. Мұнда дейін тұрсалар да бары бір ораларыны яқын етіп, қаравақыт келіп үйлері біздің Мәскәуелер, соған қарай Мәскәуелерге ойын күрмәт бұл шырақта. Әйтіп ұзылыша Олег Табаковның еш вақытта ескерші қаравақыт Динаға қараған сайын. Шулай біздің Пуа шақары мешәрлер өздерінің юморы һәм әлі юморға үстеп өздерінің актив болуларына қалғанлары айылып тұралар. Біз мешәрлерін деп яратамыз, құрмет етеміз. Һәм кімдер қалғанымызды? Бітті бұл айынды. Менің көрші Шамил абай үйретілген арыш майы турында еккенде. Егінде бұлдырасыз, оңғансыз шығын бірі сізге бақай ұмыштар дейсі бар. Зор рахмет Айваз. Жюри әйтті сөздерін қазір енді нәтижелер достар. Демек, ойынның нәтижелері алқыштар астынан 7-ші орын 12,1 балл білен Буа шақары Шүпрек өйін командасы елалады. 6-ші орын 12,4 балл білен Арыш майы. Егіттер сыңғы болмағы қашапланандар болғайды. 6-на 5-ші орын 12,5 балл білен Понаехали, Мәскәу. Әмелі қазір жүзде дүрт команда финалға шыға тұрған. Дүрт команда 4-ші орын білен финалға адым ясы 13,5 балл білен Әдімхи, Әлмәт. 3-ші орын білен Шуайық әлбәтті финалға 14,3 балл білен Әкәмәт. 2-ші орын 14,6 балл Қазан арты Арша. Һәм ойынның жүйізлері 1-ші орын 14,9 балл Татар Тим. Шулай тұрып құстар біздің
sizga kelgan uchun finalda ko'rishamiz. Sog' bo'linglar, aybat deb barakni o'tirtirlar sizga. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.